lapha ke engikhona isekhona isemlalazi umlalazi unomlando lana ke isikhumbuzo lesi somuzi welembe elekamanye amalembe ngokhalifa la kwaBulawayo umzomkhulu ke kaShaka la kwaBulawayo yilapho ko uMzilikazi umfowabo Khumalo wathi mayibaleka ngo1826 eseya eZimbabwe le ko Southern Rhodesia wayesuka la wasefika akha owakho umuzi ngale ewubiza kwaBulawayo kwaBulawayo la ngempela nanti awuthi sikufundele kungazothi sikuthathe engqondweni umuzi kaShaka wakwaBulawayo lapho kwakumi inhloko yemizi kaShaka Zulu kwathi lapho uMzilikazi kaMashobana Khumalo ebaleka kuShaka ngonyaka ka1826 wafike wakha owakhe umuzi wakwaBulawayo eSouthern Rhodesia lapho kwathi kamuva kwasekukhula idolobha lakwaBulawayo lesi sikhumbuzo simiswe amanxusa amele kulondoloza imlando apha mangami iqiniso lodwa leli ngikhuluma ngalo uyabona ukunotha komlalazi ukunotha kwezwe lakaZulu kula emlalazi ilembe sikhuluma ngelembe sisuka lapha ilembe lalevivinya khona insizwa engamagwala ukuthi lo igwala ashona le kanti umuzi wakhe ula sodlula la ekhaya emzini welembe kodwa nazi isikhumbuzo apha mangami